Neochore sa smuoinú Shial Zerdín ag leabhar hí se hocht TG Cahir. Chadar me lad. Go bhar teí sé go go bob nach túil. Ó níle hé muist muide go le drama sa hála an bhirtein. Na príthara bei síbisa. Hémus. Tá má haiced míltead. Oltána Paul Bill. Bhí se a chungla hús é angus. Agus ní rúta focail bháin i répuin agus méid mo bheala chamacha doras. Ní le leis sér. Ach, óhailig sa yesan. Agus hanú ní fagin táúr me se. Beidir nach cha. Ach faid, súléir, snádéir agus méracán má agus sinne a hestín swit. Ceir tá me go le dhéanaan éis? Nachhol se céad le dúil. Gur an maithagad, ní le ráhfuil am. Caithe me goil in éis agus léine arú mar Iallart. Áil. Ní ná ag Prince Charles. Ó, wat go dé faid. Dic. I'm się drapać. I'm just the figure. I'm here. I'm out of double for the quad here. Jason, have I left Carol Hurtum, huh? Jason, come on, Neil, go shock the focus on Lusty on Cafe, huh? And Tom gone. Come on, Jason. You can make a hand why hasn't over yen to Doma. She an offer you can't refuse. No féadlam. Hey, fa. Look, Dad, my started in Northhurst. Well, I'm couple raw 11 knots over Togala. Rita, cai tú mí ligin diste, tá seoínta taobhachta. Glán letas mar roiarc. Ligiste ma, tá ma geirí lótlat pa chréis Jason. Cai tú isteartlam. Beárá se bheith go má, nó ní gála tú mar sa ríist chuihin. Tá ma geirí lótlat pan chréis cúrte agus na rawan na tugain. Níl tada le rá. Rinne taig an Sir Jason, go sin úr faoi. Wel scotia an pobl, scamalum. Agus go défa daid pwesti, go défa Jason. Taistag mo sa gymyn siya gyrg fadi agus heg. Taistag mo gwrs siya awrys ap a ceacw a eher. Dia taist go défa gus a mas a chwrt. Ta mysio gol ensio rydniar dytsin a siwrita, go rúnda. O, cyn fo? Mar gwrl mae gyrru siochol i gach acrw yn nes. Ta trwy gom da Jason Bart. Ni'r siart gymo i glad ogr bi, ffwlstyn myrsyn. Agus nyr ensia ma siodyd, ta mae gyrru ort mach nhw i enw ei, agus am caes a har yn sir. Ni higlis gyr teg a hei Jason. Mar ta teg niaw harhwl. Yr ffyr asyn? Wel, tu gyn siach na ffyr yna? Pe me. Ond ffeidir at eich rohw? Goi is ffeidir. Nil teg ses da twrtis jagwol sian fertail. A teis ag sa gwol. Ta ahan siort teis jant og nil a bliant a fada. Nil daw ta bifad da. Cech yr ffeidir am hwrrost? Wel, teis ag y doctor fad da. Nil teg ses da twrtis ja. Byn siya cwrbylian armsa. So, da taig niaf harhwl. Y led bei Paddy sesta. Nid ys ag Paddy tad a fwy sio. Ach bei brw môr baint go Jason. Ni rynch tu da Paddy riaw? So caisyn?
Beidir go bhar den jarma a ginú den rud a líc. Go dtí hílann tú Rita? Cá mes mainúir. sé Lorla Paddy fodúda. Tá me cinse go sé bhar hacrú a chineal an teart. Is jazz an dál bird ag an hús an le chéile. Stop fin is tut cum an áire. Brín tahaine? Yeah. Ag tin go jazz. Am bhfuil sad seo? A current thos a déistin armlín. Ach chéis go tá tú an ann chur géal gúil tú gan locht. Ach má hinn tú ceantach fiú. Tá burnig go hálam. Agus a bhhad ró wartit. Ní sé tiltad. Cefí tú bhirteag se cogannig? It's mis go sí go pub Tom. All right. Tug dám chuig. Okay. Ní ddim o ha? Credu me. Honning Angela Húta an Zara Carlis an Cás Córte. Tá sé sin íondach. Tá taig aging, Cai sé bhfuil sé cinnte go mai an láging nar a chur sé sin hart. Ní cheappa ní. Annig sé sa stúm héin. Bhí trúa dheice go Jason a dúirt. Trúad a Jason, Hamán Rita. Well, is cum a cimpan ús a bhí leis. Sé an rud is táhacht é fedí, ná bhfuil muide gur a Jason a chur réid seoileog. Tá anim líir. Níor sé a thuamhnas le fada. Tá sin fíor ceart go leor. Tá sé anait I mar chuideachta le Jane. Ba Jack ar buile. Braig sé treiche. Nó go nearnamid fiol Ach, is cuma. So fágta sí bhána na sin. Ba fa flagsa William se tá banna go tíanafin? Tá samach. Chos a gloigen ro. Too right. Ba catír like. Na habalm go thing ar leif on in hammer. Oh no. Vi ma country agus wel just horror shot. Ach sin rud is mass na chonig finesse muid. Agus tá me cínte go gal éon seach go burning. Oh well. Ní a réogad a ní ninse. I mean hadigus na brega a chalu brega agus salamesa vida be sem míú wain smasa. Look, tan Homer go finesse go leite that early. I mean, but you're north. Kate has. It's money ninja to see. Well, how well I'm seven as a bargaining permission of a key had him. First the dinner busy and short. No guy made his jigger and ruined it. I should be cooking that for you. Well, we make a play car quite hard. It's entered at the fart and I got 2 times I'll see it not like hard. No, hover flack. Never, ever. Yeah, get the horns mentioned, then you can tell it over. Deny it, of course. They ain't Charlie Hoppy here. Look, you've had to let Ain your other crew one and have been to me. Okay? She just typical fit. Barlam's a festival go in union going. Oh, here na feder. Na de chuine mir mewn wachtin o'r cael yw hynny. Wedi gyr. Ta trwy gyr am I feder. Ta se wffas o'ch post I chael. Ach nach mes y ffos an erbyn siad ffost y sŵas. Sawl certe. Da ffost I hyn y cael o gymach flwt. Ach mis I siad o'ch rwy. Cathal bran o'r tyf gald nos gael o'r. Eloi ta rabu yk. Mac bra lad i'r mwnt I wala i'r. Cymryd yn sy'n sas o gysau'r nifnus o gys liam sienio chwyn. Da tu certer fad y feder. Os yw wedyn ta man sas da gwyd sienio gys byrnig ar y machlan a hyr. Ben la bos o sydd ar y las har am o hil. Ramon Bob? Couple of them. Bernie, or just your mishkig pair to Yvonne. Oh, vi. Jackbox. Vi man kan schaffa det där runt heke. Yeah, well, vi mish really is my viewers.
Ní chuoinech an mór annach. Scuilm ich bháin stingáil déanna karaoke. Is bag nar hits me an státe. Bhí mar an náirí me an lá. Fóg me Yvonne. Cús? Fóg me Yvonne sgisnach. Well, en year rá si Yvonne rinne ar armsa. Fóg si mé. Is nearn mis tádach. Fóg ar as. Tás agus Yvonne? Ní raon ceáin a ríide. Ní fiú tráchtar. Chred me se? Bernie. Sné. Bernie, tá brán orm. Just imme. A ríide, Bernie. Glánas mar Filmmuid Ross na Rún a máireach ag an am céan agus fáin Eileen amach faoi Yvonne agus ní bhíonn an tá le Jack ná le Jason an máireach Ross na Rún. Fós le heachta nacht scanal scéal Terry Keane le feiceáil a nacht tíar a chéist na nuachta. Teag an dreifúr Blanche cuairt acu, ní na bhógraí the Golden Girls. I kind of got played there.